Zahvaljujem na prilici da danas sa vama i ukupnom javnošću podijelim svoje viđenje ovom značajno političko-religijskom pitanju koje je dodatno polarizovano crnogorsko društvo i znatno podiglo vjerske i nacionalne tenzije, prijeteći da ugrozi javni red i mir i ukupnu bezbjednost. Uvjeren sam da vam nisu nepoznati stavovi lokalne uprave o mogućim posljedicama najavljenog ustoličenja Joanikija Mićovića u Cetinskom manastiru, ali sam dužan zbog ukupne situacije koja u bezbjedonosnom smislu nije na zadovoljavajućem nivou da još jednom ponovim da je naš najvažniji prioritet očuvanje mira i stabilnost uz poštovanje prava i sloboda svih građana. Javne vlasti moraju obezbijediti dosljednu primjenu Ustavom garantovanih prava i sloboda u skladu sa načelima demokratije i sekularnog uređenja države. Građanima, bez obzira na njihovu vjersku, etničku ili nacionalnu pripadnost, mora biti omogućeno uživanje prava na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijesti, prava na slobodu mišljenja, izražavanja, te prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Nažalost, posljednjih mjeseci svjedočimo narativu u kojem se kroz dnevno-političku prizmu vješto manipuliše vjerskim i nacionalnim osjećanjima, unosi nemir i podgrijava netrpeljivost među građanima Crne Gore koji pripadaju različitim vjerskim i etničkim grupama. Takva situacija posebno je došla do izražaja u kontekstu najavljenog ustoličenja Joanikija Mićovića u Cetinskom manastiru, a naročito zbog činjenice da se u sekularnoj i građanskoj državi, članici NATO-a i kandidatu za članstvo u Evropsku uniju, sa najviših instanci zakonodavne i izvršne vlasti daje primat jednoj vjerskoj zajednici, dok se ustoličenju vjerskog poglavara daje nivo događaja od državnog značaja. S druge strane, građanima koji drugačije misle pripisuju se neprimjerene kvalifikacije i direktno krši Ustavom i međunarodnim aktima garantovana prava i slobode. Na djelu je, dakle, makar verbalno otvorena diskriminacija koja čini Hirotonije u Cetinskom manastiru, simbolu crnogorske državnosti i osobenosti, dobija i politički karakter, a sve zbog uloge Crkve Srbije na posljednjim parlamentarnim izborima. Već je saopšteno sa različitih državnih adresa da u susret najavljenom ustoličenju bezbjedonosna situacija na Cetinju nije zadovoljavajuća, te da su tenzije podignute do te mjere da smo svakodnevno u javnom prostoru zasuti mnoštvom poruka uznemirujućeg i neprimjernog sadržaja. Sagledavajući pažljivo kontekst dostupnih poruka i informacija, kao i činjenicu da je najavljeno ustoličenje Joanikija Mićovića u Cetinskom manastiru, vrijeđa nacionalna i religijska osjećanja pravoslavnih vjernika koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, koji kao većinski narod u Crnoj Gori imaju poseban sentiment i poštovanje prema tom sakralnom objektu, lokalna administracija i ja kao gradonačelnik smo mišljenja da bi taj vjerski obred trebao obaviti van Cetinja. Ovaj stav jasno smo predočili više puta nosiocima vlasti na državnom nivou, jer su u njihovim rukama operativna saznanja o razvoju bezbjedonosne situacije i svim potencijalnim rizicima, ali i instrumenti moći koji proizilaze iz Ustava i zakonskih akata. Zato i pozivam na odgovoran odnos i pažljivo sagledavanje svih relevantnih činjenica, a prije svega na poštovanje Ustava Crne Gore. Pozivam i mitropolita Joanikija da kao duhovnik pozove vjernike na smirivanje tenzija i da, uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju, čin ustoličenja organizuje van Cetinja. Izazovna vremena traže mudre odluke i kompromise radi opštega dobra. Taj čin bi po mom sudu bio znak da kao društvo i pojedinci napredujemo ka istinskoj zajednici građana u kojoj se uvažavaju i poštuju različitosti. Poštovani odbornici i odbornice,
Iskreno vjerujem da je dijalog jedini način da se nađe rešenje u svim kompleksnim situacijama i u tom kontekstu dodatno cijenim vrijednost ove sjednice. Ohrabrujem narodne zastupnike iz vlasti i opozicije da u demokratskoj atmosferi i razmeni mišljenja dođu do rešenja koje je najprihvatljivije za sve nas. Prije toga važno je da se svi zapitamo jesmo li uradili sve što je u našoj moći. Naša zajednička obaveza je da dostojanstveno i odgovorno, nepristrasno i prilježno danas na Cetinju sačuvamo vrijednosti građanske, antifašističke i evropske Crne Gore i prijestolnice. Da jasno i nedvosmisleno poručimo da je Crna Gora domovina svih njenih naroda, čija se etnička, nacionalna i vjerska osjećanja poštuju i štite. Na Cetinju su vazda stolovale mudre glave. Crnogorski vladari nisu povlađivali ničijim interesima, već su uvijek, misleći svojom glavom, vladali i vodili svoj narod putem uspjeha i napretka. Crna Gora se mora nositi u srcu, a Ustav i zakoni držati u ruci i po njima djelovati.